بزعبا كذا كنجزء دينا كنشيء دينا ندلي بوجين قبرنما دحر قاشانا ونكمزنا كنا حتى ندلي خا كنفلت ندلي نهرالي كنبل نخلينا مالتي سلازي يا جوين قبرني بزي دلكم حساب حتى ويكا تفلتوا تدلي ناي ريل استيت كا أو كما تسنى مالتي يا تحت ناي لومي انت يا تكون ماني جزاخ زخيل ويكا زي رايت تايم هجي جزاخ نجزاخ معاسي مالت جزي الله ودي كذا ንምግዛእ معاسينا نمرز نزي مبره كبنا أب ريل استيت زسرح حونا عدينا لنا كما تسنايو مالتيو سخونكا كتفلتوا تدلي ويكا كتحطوا تدلي حتى نهرالي يا اب يوتيوب متهم جوين قبرنا بيوتيوب كفيتنا لنا كاوتي كتفلتوا تدليو information كتراخو تخليهم مالتي so as investment ناي غزا investment انتايو ماني غزا زغزي معاسيخه تايم الله ودي نغزو غزي اتي مستير سو كابريل ستيت حاونا كما سنة يوم سنة جوين قورو حتى وقت حتى تدلي حتى النهر اللي خا حتى قم كبر حالكم يخيلي مالتي سلازي أبي تبقى في تلقو جوين قورو نابو نتعلين كاب أبايو لاتكم يا سلازي زخونة حتى كده ريتو زلكم مسؤوم أبو حتى كنت حتى تخليهم مالتي تعلين كاب زبايلاتكم ويكا هانتا عينتا GEREPRODUCTION هاتبين با جوين كور سلام كلهم تخاتلتي GEREPRODUCTION كما يتخونوا كما يالهم مساهم زلخوا حاوهم غري نلومي اكاتامي كمتي اقدما بينا حبيرنا يزنبرنا غاشا خلو ناي غاشانا بزعبا ناي ريل استيت ناي غزا معاسينا اتي غزا نغزو ويكا معاسي تي رايت تايم مبرهي كبنا عدينا يالنا جوين كغبرنا يدحرور يا نزي تريو تكاتلوها مسانا حابيركم جوين كتغبرو زلكم حتى ريتوها كتحاتهم كملسلكم من يوتيوب بلان دلو so hopefully join كقبرنا يدهر أوروب كاشانا لومي انتايو اتيز عابي investment زلو اب غزا مالتي غزا من يزغز انا حساب information اندهر زي بلنا بزح كستاين خونو لغزي يلو مالتي اتي زعابي investment اب ساعت زخ اندهر ينيخا اتي غزا مغزا مالتي غزا مغزا حدا sometimes كراي غزا كراي نات اونماتكوس زي انسيف كغبر لي نبلو لغزي يلنا ግን at the same time كان دهر ينيخا انا غزا خوس كالسب اندهر تخاري والله خوينو انا نتغزا بشمي داي غزي يزلهم بري يتزخفللي زلو اتتخراي يزخفللي مالتي سلازي غزا غزي مالت investment مالتي so انا بشمي زغزا خو غزا تخراي اندهر تقميتو وانا تغزاي اسي يزخفللي مورغاجي مالتي مش حجي اب كراي نهرنا متعلنا خا sometimes اندهر زي فليتنا يو بزح ነገር زمسلنا له انتايو كراين نخفل كس كورب كصنيها نبلما نهربت مورجج رينا دما ات مورجج نخفله دما the same time كانت كراين نخفله زلنا مالتي سلازي يا غزا مغزا مالت اتي زعابي انفستمنت اب كراي كنكمت كلنا بزح ነገር كنطفينا خلينا اتي نخفله فليتكا يا اب كراي سلازخفل اتي كراي نخفله دما نخالي سب غزا زغزو نخفله لنا مالتي so at the same time نحنا خنقبر زغبانا ነገር እንህራሊ እንታይ ይባሃል ማለት እቲ ክንገብረ ዘለና ክንገዝኦ ዘለና እቲ አበይና ክንገዝእ ማዕሲና ክንገዝእ
ናትና እንታይ ድበሃል ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ያ ጋሻና ከማን መፂና ኣሎ ታስክ ታይሚን ስለዚ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ንደልዮ ነገር እንህራሊ እንታይ ድበሃል ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ Welcome سيم حاونا. Hey, GEREPRODUCTION. Salam. Salam di kame. Kame, subhanallah. Thank you for your invitation. Thank you for your time. You're welcome. Yeah. بزحاتتكو خا مسرت قلطيفكا تايم يدلني كيبلكا. يا صقم يلن كمصي كيلكا خيتت علىخا. تايم بمحبكا بزقاتامي كمسكنكا فوتو. My pleasure. I mean, you always share everything you know, and I'm happy to share what I know too. Thank you. Yeah, thank you so much. So, نلومي بزعبا كمت دلنايو قدم نفس خالا اليوم مو ምናልባት እቲ ሰብ ዶንጊ ይኽሪዮ ይኽእል ወላ ፖስት ኣብ ዝገበርናሉ ክሪዮ ይኽእል ክሳብ ሰዓቱ ክስተካከል ብለና ክእል ግን ቅድም ኣላለየና ምስ ነፍስኻ ሞ ድሕሪ ከተታትና ክንከይድ ኣነ ስዩም ገብረ መስቀል ይበሃል ኣብ ፊላደልፊያ ዝነብር ኣብ ፊላደልፊያ ዳርጋ 10 ዓመት ገይረ ማለት ኣብዚ ከተማ እንቲ ከተማ ፅሩይ ገይረ ዝፈልጦ ማለት እቲ ኩሉ ኔበርሁድ I know it very well real estate ካብ ዝጀምር 25 years old ከለሁ የጀመረያ ማለት እዩ ናይ real estate ንባዕሊ እንዳገዛሁ እንዳሸጥኩ እገብር ነይረ ሕጂ ግን ላይሰንስ አውፅየ ሰርች ጀመረ ማለት እዩ 3 ዓመት ይከውን ላይሰንስ መስጠሁ so it's my passion just like you know you have a passion to fix houses real estate is my passion I like to see houses sell houses and it give me a great pleasure for people to find you know people to live a place to live for them so زيو تا real estate زلني تمكرو thank you yeah so اسكي real estate investment خنبل كلنا غزا مغزاسي معسيو تايم አለው ወዲ ወይ ካንታዩ ክገዝእ ዝኽእል ኣብ ገዛ ሰያር እስትናናይ ሎሚ ገዛ ክገዝእ ዝኽእል ስመን ክገዝእ ይኽእል እንታይ የድልዮ That's a good topic. ጽቡቅ አምጽ ያያ ዶታ topic. In terms of blue, it's always a good time to buy a house. It's always a good time to buy real estate. And time the interest rate high in the low in the price high, low in the it's always a good time because you're not going to lose in investing in real estate. Real estate real estate investigator it's always profitable. So it's always a good time to buy a house. ግን ሳልበል ካይደማ አንታዩ መንክ ገዚ ይከልዩ or ደግሞ ንምግዛእ እንታይ ድልዩ እንደህል ካደማ ቱ ደግሞ ካል question ማለት ነው but it's always a good time to buy a house. Okay so ኣብ ሰዓት እዚ ከምዚ እንሪኦ ዘለና እቲ ዋጋታት ላዕሊ ከይድሎ እቲ ኢንተረስት ውን ላዕሊ ከይድሎ so ኣነ ገዛ እንዳህር ክገዝእ ኮይነሲ እንታይ ክገብር ዘለና ቀዳምነት Okay that's very good question ጽቡቅ አምዚ ሃያጂ ሕጂ እቶም ባንክ እንታዮም ዝርዩ like ገዛክት ገዝ እንደህር ደሪሃ ሓደ ሰባት እንታዮም ዝመስሎም እቲ ሪሌሽንሺፕ with ባንክ ይመስሎም ኣነ እኮ ምስ ዌልስ ፋርጎ 10 ዓመት ኮይነ ምሳቱም ከስተመር ኮይነ ከብዱለዮም ከማ ይኮነን even if you are with the one bank ምስ ሓደ ባንክ Bank of America Citizens Bank Wells Fargo 20 years እንደህር ገር ከምሳቱም ከስተመር እንደህር ኮንካ አይሁባን የምትሞርጌጅ እቲ ኳሊፊኬሽን ካለ ነገር ሳቱም ዝርዩ እንታዩ ታ ነምበራት ያ The first thing they're going to see is ተቀዳማይ ነገር እንታይ ዝርዩዋ credit score ማለት ነው okay credit score is a number we can explain this later what it means to have a good credit score credit score ከምንታት ከይድ ከ500 ከሳብ 850 ከይድ ማለት ነው 500 is the lowest በጣም ዝቅተኛ ስኮር ያ 500 850 ድማ high score ማለት ነው credit score ሕጂ ከ630 ቁጥር እንደህር above ኮንካ you have a good chance of getting a credit score so ናይ ቀዳም ነገር credit score ያተዝርዎ ማለት እዩ ናይ ካላይ ድማ income ይሩ income ተምጾ income ጥራይ ከሆነሲ ክንደ እዳለካ ክንደ income አለካ ስለጂ እንታይ ብሎ income to debt ratio ይባላል ማለት እዩ income to debt ratio ማለት let's say if somebody have 100,000 income a year and if you have 80,000 in credit card in car loans and student loans that means your income to ratio rate is very low
that's 20%. So that means that person cannot qualify for a mortgage. So they look at credit score, they look at income to debt ratio, and they look at your work history. Those are like the three main important things to buy a house. So بتقدر كده what's translate تقبل كون ገዛ ንምግዛእ ንሓደ ነገር ክሬዲት ሪፖርት የድልዩ ጽቡቅ ክሬዲት ስኮር የድልዩ ካልእ ድማ ኢንከም የድልዩ እቲ ኢንከም ድማ እቲ ቁፅሪ እንታይ ክንደይ ታምፅእ ከይኮነሲ ኢንከም ቱ ዴት ሬሾ ክንደይ ዕዳ ኣለካ ክንደይ ኢንከም ኣለካ ዝበሃል ይርዎ ማለት እዩ ካልእ ድማ ናይ ወርክ ሂስትሪ መብዛሕትኡ ግዜ ክንደይ ወርክ ሂስትሪ ይደልዮም ንሳቶም ናይ 2 ዓመት ወርክ ሂስትሪ የድልዩ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ካምፓኒ እንደር ኮይኑ ጽቡቅ ግን ዝተፈላለዩ ካምፓኒ ከይኮነሲ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ 2 ዓመት ሂስትሪ ኣለካ ድዩ እዚ ተቀጽርካ ሰርህ እንደር ኮይንካ ማለት ነው ባለሃ ቢዝነስ እንደራልካ ድማ ናይ 2 year ናይ ቢዝነስ ሂስትሪ ኣለካ ማለት እዩ ገዛ ንምግዛእ so ዛቶም ሰለስተ ነገራት ቀንዲታቶም ማለት እዩ so ከም ዘልካ ቀዳምነት ትናትካ ክሬዲት ስኮር ነቲ ባንክ ከሕግዘካ እንደር ኮይኑ ቀዳምነት ክረኽብዎ ዘለዎም ንዕዮም እቲ ባንክ አፕሩቫል ክረኽብሎም ቅድሚ ማዕሶም እቲ ቅድሚ ገዛ ምግዛእ ምድላዮም sometimes እንታይ ገብር ይሰብ ኣነ ገንዘብ ባለን እንዶ ከይደ ገዛ ሴል ሪዮምሲ ገዛ ክገዝእ ዝብሉሎ ሕጂ ከመዮም እዚኦም ከንታይ መልካዮም ማለት ገዛ ምግዛእ ሲሰልድ ማህላው ጥራይ ድዩ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ዲሃ ገዛ ትገዝእ ኣይኮነን ከሙ አሚን ገዛ ምግዛእ በጣም ኢምፖርታንት ኩልና እንደልዮ ነገር እዩ ገዛ ላይ እዩ it's very important ግን you have to know how to navigate the market you have to know how to go around it እንታይ ከም ዘደሊ እንታይ ከም ትገብር የደልዩ ማለት እዩ ህጂ it's a qualification ተዛራይል ባዩ qualification ማለት you need your W2 tax return credit score work history እሱ እንደራ ማሊካ ድማ እንታይ አይነት ገዛ ይዘደሊ ሓደ እቲ ሎኬሽን ትሪው አለካ ህጂ አፍላደልፊያ ናዘለና ፊላደልፊያ ኩሉ ሃዳ አይኮናል ሃዳ ዚፕ ኮድ በጣም ሴፍ ዩ ጽቡቅ ነበር ይሄዱ ሃዳ ዚፕ ኮድ ድማ ሴፍ አይኮናል ናይ ፍለድ ኢንሹራንስ የድለይካዩ ንባልሃም ሴፍቲ is not good so you have to know which area to buy so location is most important thing everybody knows the three most important things you have location because abe comes together ትፈልቃለካ ማለት ነው location ናይ ሓደ ካልኣይ ድማ ኢንስፔክሽን አሉ ሓደ ገዛሪ ሃዮ ጽቡቅ ከመስል ከልዩ ግን ባለሙያም ጽሃ ፍልጠት ዘለዎ ሰባም ጽሃ ከማሃ ዝበረላ ከመዩት ሪኖቬሽን ዝግበር ዝጎደለው ነገር እንታዩ ዘድልዩ እቲ ገዛ ምስ ገዛእዎ ክንደይ ይወስደለዩ ሪኖቬት ንምግባር እዚ ድማ ኣብ አካውንት ከታተው ኣለካ ማለት እዩ you have to look at the roof electricity plumbing and foundation those are the three things that you have to look at once you qualify for the credit now you go into the process of buying and now you have to look at is the house worth buying what am I going to buy is it qualified to live in it and so you have to do inspection ማለት እዩ so second step is looking for a house first of all is qualification you have to qualify from a bank and the second one is searching for once you get the approval you start searching for a house yeah okay so እንታይ ኣብ ገዛ ምግዛእ ኩሉ ግዜ real estate relator እንታይ relator define ክትገብረለ ይደለ exactly ጽቡቅ ነገር አምጽሃየ ህጂ ገዛ ንምግዛእ እንታይ አይደል ይልካኒ like this is to complicate ዝከውን ነገር ብዙ ሰብ ይዘድል ገዛ ምግዛእ ህጂ መኪና ንምግዛእ ክንደ ሰብ ይድለካዩ maybe ባልሃ ከድካ ትገዛው ማለት ገዛ ግን ከማ አይኮነን መጀመሪያ ተዛሪብናት ናይ ቀዳማይ ፕሮሰስ approval process which is ብዙ ዶክመንት ይዘድለካ አፕሩቫል መስረከብካ ድማ real estate ይድለካዩ ማለት real estate እንታይ ዝገብር what's the role of real estate እንደህልና ድማ first of all we have the code we have the key for the houses we can open that and show to you the reason they don't give the key ንኩሉ ሰብ አይዋሃብኒ እና real estate ክንባል በኤቲክስ ሰልጥናለና ኤቲክስ ነገሩምናለው we have responsibility ሓደ ነገር ሚስቴክ እንደርሰሪና አት ላይሰንስና ክንጠቂው ስለዚህ ብስናት ንገብር ማለት ሓደ ገዛ እንደራሪያና እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘለኒ ትሬን ገራየ ማለት ዶር ሎክ ገብራለኒ ኮጽ ኮልሁ ትኩሉ ላይት ኦፍ ገብራለኒ መልሰ ካጽዋለኒ ትኩሉ መስኮታት ዶር ተከፈተ ኩላ ከተጻጻለው ማለት እዩ ነት ኦነር ሴፍቲ ተባህሉ ግን ካለ ሰብ ትሬን ዘይብሉ ሰብ ከምዚ ከገብር ከሉ ትኩሉ ላይት ኦን ጌር ወከይድ ከሉ እትማጾ ካጽወ ገፍድ ወከይድ ከሉ so we are trained how to show house how to explain the situation of the house and negotiate so tak andi ነገር ድማ negotiate ንገብር ማለት እዩ negotiation skills that ሊዮ ነገር እዩ
مسب تكراكيرنا بارغان غيرنا كنغزن كلينا حبشاشات بزي فلوطيناتهم حبشا كالتشرنا نيغوشيت نغبرينا ماركت كيرنا ابرل ستيت كمص كولو ግን how do you negotiate, how do you lower the price for your clients ማለት هذا ካላይ ድማ እቲ real estate በእንግሊዘኛ አንተ ዝባል fiduciary relationship with the clients ይባላል fiduciary በትግርኛ አንተ ከምትመታለ ነው ግን advocate ትገብር ማለት you work for the client. You work for the interest of the client means نت client نت جزء زدلي زلوا سب نسوي تهجزوا زلها ما تنا على هكذا كنا نت شيء كنا سين نت جزء زلوا سوي ده جزء كيو زلها. So هذا جزء تايو people get very emotional when they get a house. هذا house اليوم بقى زي ما فتحية بقى جزء يلو كله جزءهم كتفيد اليوم مالتي. بس هذا ما فلتت ندهر عليك no زي أوس أكاني. It's a price high تنبره سبوك أكونن تجزء بزوج زسرح نجار على قدر فندابلنا نتسب prevent نجبرو مالتي كابا علوم سيب we protect them from themselves we protect them from the bank so they don't charge them a lot we protect them from the seller because the seller is trying to make a profit so as you كل سب profit كجبر الكايز دليل جزاك كلها تبانك هذا بقى high interest rate charge كجبرو service charge كجبرو ندابله جنزب كاكوستري زدلي مالتي businessهم زجبرو تبانك السيلر دما profit كجبر زدلي agent profit كجبر زدلي جنس هارلي تلقين كان نت زجاج سب advocate تجبرلو you protect that person from the banks from the seller and from making mistakes and you protect them from their own mistakes so the real estate adline نقول أنا هجي تمسك الدنيا نقصي قدام like you know when I was young when I was 25 30 جزء I bought my first house when I was 25 years old real estate هتتقدم بعلك هيدا مستر نيغوشيت جزء أيام مالتي هجيكم كستولو كله mistake نيرة I needed a real estate نت real estate مكفالي هيش بعلك هيدا دسرة هو mistake مالتي when I first house because there were a lot of things that I didn't look up so I don't want people to make the same mistake so that's why I want to be there for them trying to you know advocate for them protect them look out for them كابالو mistake كنت بقوم مالتي يا تبا so أب كذا خنجز خلنا انتايو FHA conventional زبال في الليات وي تسبب بزح كردا زلوا قريتها تقوم ጥያቄታ በጣም ይጽቡጋቸው أنا زتزارو كون نجارم كسل كاوتي دنيا ده ترجل خالهم beneficial كون مالته نتسب أزيد تسب زي فلتو نجار انتايو هجي أبانكيرنا qualification مقبات زراري بنامش qualify مسكبر كوا كندا عينت لوانا لو كندا عينت mortgage على زبالنا نجار هجي FHA أتم كندتات FHA conventional كالهات مالو mortgageات جن أتوانا سب زي فلتوم FHA conventional مالتي so FHA تبالت word F federal housing authority مالتي كل شيء federal involved in ده هرجيرو حاجة زرليو سب مالتي هجي ناي federal student loan كتبل كلها أتوم enough income زي بلوم سبعة تمرت بيت نمكاد منجست يدقومو مالتي federal تبالك على لوا federal food service ده كلها federal drug administration ده كان government involvement زلوا مالتي so FHA means Federal Housing Authority, which means guaranteed by the government. It's a government, baki gabroyo. Conventional means traditional. كل سبزوجاز أو كبانكس توصدو government involves زي gabrolu mortgage مالتي conventional. هجي FHA نمانيو سبوك ندهرلكا. We go back to the first point we make that if you don't have good credit, let's say if your score is a credit score below 630 ندهر كوينا. FHA required to government the government guarantee قبلك جزاك تجزء نتبانك أزي سواء عنده زكاة عنده ذكاء أنا كإنشور كجبرية mortgage even the government مالتي so if you have low income low interest rates if you have a high debt to income ratio FHA one is perfect for you because it's backed by the government it's high risk for the bank but the government must do ما باقي جبرو مالتي بق أنا guarantee جبرو يزلوان how will this advice Elizabeth? FHA is for people with low income, low credit score, and high income to debt ratio. So book deal galant the hill kadama had a nagazalon tayo that FHA insurance at Leo. Nitigaza insurance together, Nit mortgage insurance cut out while the kamality. So that's the bohri Arbak or Shisel Sakarshi, insurance mortgage kafla lumalet, it's guaranteed by the government. Lazukwana
qualify ስለዚህ ኮንካት government حجز ካምበር you didn't qualify for the mortgage ስለዚህ ከሆነ insurance ትከፍል mortgage premium insurance MPI ዝባል insurance ትከፍለሉ ማለት ነው so it will cost you more but you qualify it's easy to qualify for FHA had ነገር ድማ ዝፈላለሉ FHA will require you very low down payment you have to come up only with 3% down payment ማለት ነው FHA ለዋን ተጠቂም ካናይ 100,000 house እንደርገዚያ terms of down payment 3% right which is 3,000 ማለት which is conventional you have to come up with 5% down payment you have to have higher credit score you have to have high income to debt ratio to qualify for conventional so it's a kandi fully abzio ማለት yeah so FHA እንደህር ኮይነቲ grant ዝውሃባ ውጥራይደም ኮስዶ ዝኽሉ አላ conventional ኮስዶ ዝኽሉ መንግስት ሀገዝ ድረኹ እንታይ አሎ grant ጽቡቅ አምዛሃይ ጂ መብዛት ሰባት ገዛ ንምግዛእ ብዙ ገንዘብ የለ ከይመስሎም ብዙ ሴፍ ገብሪ ይመስሎም ከመልካው ዝጀመረ ትገዛ ዝባል ነገር አሉ ግን ገዛ ምግዛ ማለት necessity beneficial ህጃ ፊላደልፊያ መብዛት ሰብ ገዛ እንደርገዚው ናይ ገዛ ታክስ ለዝከፍል necessity beneficial ማለት so necessity እንታይ government ናይ ፊላደልፊያ government helps people to buy their first home እና ናይ መጀመርታ ገዛ ክትገዛ ኮልሃ ከመንግስት ዝመጽእ ሀገስ አሉ ብዙ ፕሮግራማት አለው ማይኖሪቲ ዝከውን low income ዝከውን single mother ዝከውን there are a lot of grants for to buy houses na FHA ከኮነሲ conventionalም FHA እንደሆነሲካ grant አለው ማለት ነው እቲ grant ዝመጽእ ካብ FHA ካብ conventional ከኮነሲ እቲ ሰብ qualify ይገብሩ grant ኢሎም ቼክ ገሮም ይህቡካ ማለት ነው na Philadelphia እንታይ ዝባል ፕሮግራም አለው Philly first homes ይባላሉ Philly first they call it Philly first at city website ከሄድካ እቲ ዌብሳይት ሊንክ እንህቦም ንከሊና like you know first time home buyers Philadelphia city እንደህልካ ጉግል አትያ ትረክቦ ማለት you will find it I don't know if you can pop it on the screen ካውድማ አርባ ሊግ ዝባል organization አለው አርባ ሊግ we can give them the websites next time you post it if you go to Arba League and fill out the application there is a process to get the grant everybody gets like not everybody but people who qualify gets $10,000 towards their down payment for your first home from the city Arba League dema South Philly West Philly እንደርገዚሃ South West Philly እንደርገዚሃ 4,000 ይህበካ ማለት you net first time home buyer so በአጠቃላይ you have 10,000 from the city 4,000 from Arba League organization you have 14,000 grant to buy house nowadays if anybody's buying house for the first time 14,000 grant ይረክወም ማለት ነው ራይከ ኮነ ደማ ሀጂ interest rate high ስለዝኮነ ቀዳማይ መንሽን ካይዋለሃ interest rate is high price is high እቶም ባንክታት ከስተመር እንዳውሃዶም ስለዝኮነ ሳቱን ደማ encourage ይገብሩሃም ክትገዝ ማለት ነው ሀጂ TD Bank እንደርያዩ TD Bank Chase Bank Bank of America and the bank ደማ ነዘራሉ bank cross country mortgage ይባል ሳቱም ደማ 5,000 እንደሃው ማለት ነው first time home buyer እንደርኮንካ they give you 5,000 towards your down payment so እዚ ኩላ grant አለው ሓደ client ነራት ንሂጅ ገዛ ኣብዚ you know South West Philly ማለት ነው 19,000 ረኪባ grant try she got 19,000 she had 5,000 from a bank 4,000 from Arba League organization and 10,000 from the city of Philadelphia 19,000 ረኪባ ዳርጋ ኩሉ ከሸፍልላ ማለት ነው እና እቲ grant አሉት ፕሮግራማት አለው እና አንተ አይነት ፕሮግራም አለው ገዛ ንምግዛእ እንዳብል ጉግል እንደርገሮሞ ሰባት ትራክ it's easy it's a public information you can find it if you need more detail you can you know give them my number share my number anybody who's listening እንደርደውሎም ላይ explain ከገባም ከላይ it would be my pleasure to explain that to them it's a grant program so እዚ አጋጣሚ እንዲና አስተያየርና ማሐወይ ይገርምካ we're going to keep going አፍትናትካ ጊዜ ዘለካ ከምቲ ዘልናዮ አፍትናትካ ጊዜ ዘለካ አስተያየርና ከምዝና ገበርናት ኢንፎርሜሽን ግነቢና ማንያቱ እንታይ sometimes አነ ገንዘብ ዘይብለይ ከመይገረ ገዛ ከገዜ ዝብላሎ ዳሃር እቲ እንታይ ክሎዚንግ ኮስት ዝባሃል ከንታይ ማለሲ እንታይ ከምዝ ዝበልካ ሀጅ እንደህር ክሳብ 19,000 ሓገዝ ረኺባ ዛሰብ ዚያሲ እቲ ሳት ኸፍሎ አፍትናይ ጊዜ ምግዛእ ገዛስ ዝተወሰነ እንታይ ይባሃል ማለት so
I think تدويل ولا مثلا يا كمزي حاونا سيم زولا زلا ريل استيتي اب ريل استيت ناي غزا مغزا مشاتن يسر انتايو افتي غزا مغزا حجي كمزي خلت صنحسي اينفلطنينا مالت دبز حساب ايفلطني تي كاب منغستي ديو كاب كسا حاجه استرخو Okay, I think it was technical difficulty. Do you hear me? Yeah, you got it. So نهار كساب 10 تشعت دحجزنا خوينمسي حدا سب كاب سكراتش تبغيسوس غزا خغز يخيلي مالك اجن نحساب انتايو انا كنزي يبلين نبلمو اتي ገንዘብ زي مهلاوناها انتاي دبالي يقبرنا مالتي ስለዚህ እንደ ህር ክሳብ 19 ናይ ክሎዚንግ ኮስት ወይ ገለ ከخفልና ዝخولو ኮይኖ ያ ናይ መናተ የለን ሲም ወላ ናትከ Can you hear me? Yeah, أبيات الله مثلاً. نحن كمل سنة. So. Okay, سمعني هجي? Yeah, سمعك الله سمعها. That was a technical difficulty, I guess. No, you're good. You're doing great. So كم سيم حاولنا زبالنا. بجزء خلنا أين فلتنينا. مالت ولا كنجزء نادر لنا خلنا أنا دا كنزي الشح زي بالليل كنزي زي بالليل ناتتعون بلينا. هجي ندحر ناي كلوزينج كوست كساب كندوز حجوزنا خوينهم قد هذا سب كراي سرح ناي كل تعامل سرح يهالو بدحريو اتي ابروفال ناتو تبانك ندحر ابروف غيروا اتي تقولت ذات دلو ناي مغزا after ناي كلوزينج كوست دما as first home buyers بحالكا اتي تنورلو ستيت ندحر كساب كمزخ حجزا كازخيل كوينو يا غزا مغزا حشنا كاب تخارينا منبار مالتي so جلسب سيوم حاول أنا تقارير بكراي حشني جزا خبير الله إنترس كبير الله زبل سبار. At the same time كأتي كراي جزا خاي وسخالله. So أنت advice تبعزي. مجمع تاكم زبلنا يو. It's always a good time to buy a house. كم كرايسي مجزاء يهايش. حجين ده هايو جزا وسيخلو. كرايم دم وسيخلو. سلازي نمورجيجن نكراين تكفلو دارجا the same يوم مالتي هجي. أفلال الفندر هايو كل تبيدروم هذا شيء نربط ميتين دا كده يزلوا مالتي. سلازي سلسة بيدروم زلوا جزا هذا شيء نربط ميزلوا مرجش تجزا مالتي يجي. رينتال تكراي زلها هو نت لاندلورد. ناها تركبوا بينفيت يلا. تاكس بينفيت تركبنيها. تجزا معصم ناتك أيكونيو. تتكفلوا جنزا من دا كده يوم مالتي. جزا عندها كوين كاكن جزا هايو. نا تاكس بينفيت هالو تاكس بينفيت تكبر interest rates جزء هايو كله يملس الكايو at the end of the year كل شيء تكفلا mortgage دما it value add ندا جبريو مالته نت house هجي هذا house هذا جزءها همش تعمل ندهر نيركالو همش تعمل زي كفل كايا mortgage it's added to the value of the house and هشت كايو تجزء ملس كاتركو مالته ندهر كتبدر ندهر قال لها نتجازاتي هسكا كبنك جنزب تلقات كلي مالتي لو انترست تركب مالتي هوم ايكويتي لواني بلو ندهر جزا لها جنزب نلقاها بنك قليل because you have a property now هجي جزا دي بلو سب نبرس دي بلو سب بنك يدو جنزب كلقاه it's very difficult جزا ندهر لها جن you can borrow money you give tax benefits and you are building walls to your generation, to your children, and to yourself, to the future. مالتي. عندها كراين عندها كوين أجن. تاليز مستودعت. تودع مالتي. You have nothing left. So whatever the price is, it's better to buy a house. It's better to go get it. At the same time, you have to be ready. There is preconditions that you have to accomplish before you get a house. تقدم أي credit صراحة لو سيفت كتقبر على كانش تينت داون بيمنت جلز كون تجزا ownership مال دمان تايو تفلت على كمالت how to take care of your house تجزا عندها جزء هايو من بارك يكونسي you have to take care of your house you have to prevent it from mold and decays and other water damage and take it's a grant بالكايو program apply جيرو ما يكون it's a grant زهوكا you have to take two classes هذا class مس group كوين كاتوصل مالته مس كله applicant بهذا كوينهم نايزوم class يهوها أنت هم زردوها هجز زرارو نيو نجارات credit مالت نتايو real estate مالت نتايو realtor مالت نتايو
እዚ ኩሉ የረድኡካ ማለት እዩ ካብኡ ድማ 1 ክላስ ትወስድ ንሃ ምስ ካውንስለር ኮይንካ ማለት እሱ ምስ ወዳኻ ሰርቲፊኬት ይህቡካ እዚ ሰብኣይ ናይ ሃውስ ኣገዛዛ ክላስ ወሲዱ ኣሎ ዝብል ሰርቲፊኬት ይወሃበካ ማለት እዩ እታ ሰርቲፊኬት እስካ ይኻ ነቲ ሲቲ ትከይድ እቲ ሲቲ ድማ ግራንት ይህበካ ማለት እዩ because they believe you have knowledge of how to buy a house and how to maintain a house ኢሎም ይህቡካ ማለት እዩ እምበር እታ ግራንት ፍሪ ኣይኮነትን you have to take class ናይ 4 ሰዓት ክላስ ክትከውስ ኣለካ እቲ ግራንት ኳሊፋይድ ምግባር ማለት ነው እቲ ሲቲ ግራንት okay ወሲደ ነይረ ዝከረኒ ኣነ ከማን ግን ኣይተጠዋን ኩላን እምበር ታ ክላስ ወሲደ ነይረ ኣነ ግርመካ ተጠቂመላ ኣነ ተጠቂመላ ሂቦምኒ ማለት እዩ እቲ ግራንት so እሱ ግራንድ ወሲድካ right as they say it gets down every year $1,000 right ተመልስካ ዝክፈል so let's say grand ወሲድካ እሺ ክሸጦም ስትደሊ ትገዛኻ ህጅም ጽቡቅ ፖይንት አምጽኻ ጋሪ you bring in good points ተሰምጾም ፖይንታት በጣም ይፍልጣትና ነው ይዘለው ወይም እቲ ግራንት ዝወሃብ ንቢዝነስ አይኮነን ሰብ ክነብረሉ ሬዚደንሻል ሃውስ ማለት እዩ ህጂ ሬዚደንሻል ሃውስ አለው ኮመርሻል ሃውስ አለው ናይ ቢዝነስ ሃውስ አለው እቲ መንግስት እንዳሆበካ ዘሎ ክትነብረሉ እንበር ከተከራዩ ክትሸጦ ንቢዝነስ ክትገበረሉ አይኮነን ስለዚህ እሳቶም እቲ ግራንት እንዳርሂቦምካ 10 ዓመት ክትነብር ኣለካ ብትገዛ ድህር ምሻጥካ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ክትመልሰው ይብልካን ግን እንደሸጥካዮ ክትመልስ ኣለካ ተገንዘብ ማለት እንደህር 10 ዓመት ነርካሉ ግን ናትካያ ማለት እዩ ታ ግራንት I want to clear that one I think it's fair they give you money to live in it not to do business not to ዞሪልካ ድማ ሸጥካ ትርፍ ክትረክብ ከሆነ ሰብ ክነብረሉ ኢሎም ገዛ ዝገዙ ዝህቡካ ማለት እዩ grant so you have to live 15 years in the house that way you can so cancel ከገብሩልካ እንደር ኮይኖም እቲ grant ዝባል እንደር አው as residence ክንገዛው ኣለና residence ቀዳማይ መንበሪና ኮይኑ እቲ ዝህቡና ሓገዝ ሽዑ ኣብ ናይ closing cost ካሕግዘና ይኽእል ማለት እዩ ደቃ ናይ closing cost cover ይገብርልካ ማለት እዩ እቲ ጽቡቕ ኣምዝሃየ ይደገድ okay ጽቡቕ so ከምዚ ሰማዕና ያህዋት ኩሉ እንታይ ገዛ ክንገዝእ ንሓሳብ ኣነስ ሰልዲየ ብለይ ንብለሉ ግዜ ኣሎ 10,000 ካበይ ከምጾ ንብለሉ ግዜ ኣሎ ከምዚ ሲም ሓውና ዝብለና ዘሎ ኣፍቲ ንነብረሉ ስቴት ከና ንሕተት እቶም ሪል ስቴት ዝበሃሉ ንርከቦም ከምዚ ሲም ሓውናውን ኮንታክት ስለ ዘለዎም ኣብ ዝኾነ ስቴት ዝነብሩ ንርከቦም ነዘራርቦ እሱ ዳዝማረር ኣበይ ንቕመጥ ኣበይ ንነብር ብፍላይ ካብ ዩኤስ ዘለናሲ ኮንታክት ለዎም ነናሕዶም ክራኸቡ ስለዝኽእሉ ኤጀንሲ እዮም ኤጀንሲኻ እንታይ እዩ ዝጠቕመና ነቲ ንደልየ ዘለና ወረቓቕቲ ድዩ ናይ ክሊረንስ ነቲ ገዛ ዝኾነ ክስታይ ዘይብሉ ክሊር ገይሮም ብሽምካ ታይትል ክቕይሩልካ ዝሕግዙኻ ሪል ስቴት እዮም ማለት እዩ ሶ ንኹሉ ዘሳልጡልና ስራሓት ንሕና ገዛ ገዚእና ክሳብ ነብል ካብ ጁባና ዝኽፈል ክስታይ የብልናን ገዛ ክንገዝእ ማለሲ ኣነ ክንደይ ክኸፍሎ ዝብል ሕተሎ ሪል ስቴት ንኽደሊ ማለት እዩ እጂ እቲ ምኽፋል መዓስ እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ገዛ ክትገዝእ ከለኻ ኣብቲ ናይ ክሎዚንግ ኮስት ዝዕፆ ኣው እዩ ሽዑ ኢና እምበር ገዛ ክንገዝእ ስለ ዝደለና እቲ ምኽፋል ዝበሃል ወርሓንቲ ዝኽፈል የለን ስለዚ ተቐዳምነት ትሕግዙና እዞም ሪል ስቴት ዝበሃሉ ዘሳልጡልና ነቲ ዝደለናዮ ገዛ ንኸርኢና ፍቓድ ዘለዎም ከይድና ቱር ክንገብር ኣብቲ ገዛ ዝሕግዙና ሪል ስቴት እዮም ማለት እዩ እቲ ወረቓቕትና ንኽፍፀም ንኽውዳእ ኩሉ ኣጻፊፎም ብሽምና ትራንስፈር ንኽገብሩልና ዝሕግዙና ከዓ ንሶም እዮም ማለት እዩ ዝኾነ ሕቶ ዘለና እቲ ወረቐትና ብሽምና ንኽቕየር እቲ ገዛ ከዓ ክሊር ምዃኑ ዝኾነ ክስታይ ዘይብሉ ምዃኑ ዘረጋግፁልና እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ተኸራያይ እንድሕር ኮንካ ነቲ ዋና ገዛ ኢኻ ትኸፍለሉ ሞርጌጅ ማለት እዩ ያጸጊምካ ንቑርብ ግዜ ክትካረ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ ትኸፍሎ ገንዘብ at the same time እቲ ናይ ሞርጌጅ ትኸፍሎ ከዓ the same ግን you own a house ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምኽባር ምባል ጥራይ ዘይኮነ ሶ ኣብቲ ናይ ክስታይ ሰም ሓወይ ገዛ ክገዝኡ before closing settlement ዘሎ ግዜያት sometimes ኣይርድኦን እዩ ናትና ክስታይ
ገዛ ይደብልሞ ኩሉ አፕሩቭ ኢሎሞ ኣብ ሰትልመንት ምስ በፀ ገና መፍትሑ ከይሓዘ ከም በሓድሽ ሽዑ በቃ ሓድሽ ገዛ ስለ ዝገዛእና ሓድሽ ንብረት ክህልወና ኣለዎ ሳሎን ክቅይር ደሊ ተሓደ ወይ መኪና ክገዝእ ደሊ ኣብዚ ምትእስሳር እንታይ ኣለዎ እስኪ ማዓሲና ማለት ገዛ ክንገዝእ ክንሓስብ ከለና ሲ ሳምታይምስ ካሽ ገንዘብ መቅማጥ ኣብ ባንክ ሆነ ኣሎ ማለት እዩ ካሽ ሒዝና ንፀንሕሞ ባንክና ነቐምጦ ስለዚ ኣብዚ ደሎ ፍልልያት እስከ ገለበለና Okay. Another good question. ግን ቅድም ዝምፃኸዮ ፖይንት ነቲ ሪል ስቴት ኤጀንት ዝክፈል ገንዘብ የለን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሓደ ሰብ እንድሕር ሓጊዘ ገዛ ንምግዛእ ዝከፍለኒ እቲ ዝሸይጥ እምበር ዝገዛእ ኣይኮነን so ኣብቲ ሴትልመንት my commission comes from the seller እቲ ገዛ እንዳሸጠ ዘለዩ እምበር ዝከፍለኒ ዝገዝእ ሰብ ኣይከፍልን ማለት ኣነ ዝሕግዞም እቲ ሪሌሽንሽፕ ስለ ዘለኒ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ስለ ዘለኒ እቲ ዝገዝእ ሰብ እምበር እቲ ክፍያ ዝመፅእ ኣብ ሴትልመንት ካብቲ ዝሸይጥ ሰብ ስለ ዝኾነ don't worry about the cost for real estate agents ካብቲ ዝገዝእ ሰብ ዝመፅእ ኮስት የለን ማለት እዩ ክንደይ ግዜ ይወስድ ገዛ ንምግዛእ ሓደ ገዛ ትገዝእ ትፈራረም ትስማማ በቲ ዋጋ ካብኡ ጀሚርካ ክንደይ ግዜ ይወስድ ዝበልካዮ ፅቡቅ question እዩ most of the people they make a mistake of once they sign the paper they think they own the house and they start buying furnitures things like that they try to move into the house but it does take time the first thing once you like the house offer ትገብር ማለት እዩ ሕጂ ሓደ house ክልተ ሚቲንስ 75 ኢሎም እንደረፅሞ ዋጋ ኔጎሽየት ትገብር ዋጋ ኔጎሽየት ገርካ እቲ ምስ ተስማማኻ ትፈራረምት agreement of sale ይባሃል you sign agreement of sale ካብኡ ናበይና ንከይድ ታይትል ካምፓኒ ዝበሃል ኣሎ እቲ ታይትል ካምፓኒ እንታይ ዝገብር ነቲ ገዛ ዕዳ ከም ዘብሉ እቲ ኩሉ ዩቲሊቲ ተከፊሉ ኣሎ ዶ ዝበሃል የፅውዎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ኦነር ኣሎ ነቲ ገዛ እቲ ሂዙ ገንዘብ ተለቂሁ እንደር ኮይኑ እቲ ታይትል ሊን ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ባንክ ኦን ይገብሮ እቲ ሃውስ ማለት እዩ ግን ክሸይጥ እንደር ደልዩ እቲ ኩሉ ዕዳ ክክፈል ኣለዎ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ዕዳ ኩሉ ክክፈል ኣለዎ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ናይ ጋዝ ቢል ኩሉ ክክፈል ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ታክስ ቢል እቲ ታክስ እንደር ደልዩ ኩሉ ክክፈል ኣለዎ እዚ ኩላ ታይትል ክሊር ታይትል ምኮኑ ዘጻሪመኑ ታይትል ካምፓኒ ኦር ድማ ትራንዛክሽን ኮኦርዲኔተር ዝበሃሉ ሰባት ኣለዎ ማለት እዩ so ናባቶም ከድና ተስማሚና ኣለና በዚ ዋጋ usually ክንደይ ግዜ ይወስድ እዚ 30 days ይወስድ ማለት እዩ average 30 days sometimes 45 days if there are some complication እቲ ናይ መኪና ታይትል ኣሎ ናይ ገዛ ታይትል ድማ ኣሎ ሕጂ ገዛ ክትገዝእ ከለኻ ታ ታይትል ጽሩያ nobody has no claimants እዚ ናተይ ገዛ ኢሉ ዝመጽእ ሰብ ከም ዘየለ ከጻሪካ ስለ ዘድሊ 30 days የድሊ ማለት እዩ ሓደ ሰባት እንደር ዲቮርስ ገይሮም እቲ ሰብኣይ ክሬት እንደር ደልዩ እንትገዛ ታሰበይቲ ክሳብ ሕጂ ክሌም እንደር ሃልይዋ እሱ ኩሉ ክጻሪ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ገንዘብ ልቃህ እንደር ሃልይዎም ታክስ ዘይከፈሉ እንደኮነ ነቲ ሲቲ ናይ ማይ ናይ ጋዝ ናይ ኤሌክትሪክ እንደዘይ ተከፈለ እቲ ኩሉ ተጻሪዩ እቲ ሃውስ ክሊሪው ካብ ዕዳ ነፃ እዩ ተባሂሉ ነቲ ሓዲስ ሰብኣይ ዝገዝእ ዝወሃቦ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንምግባር at least 30 days የድልዩ so ገዛን ምግዛ ማለት it's a long process በሃደ ማለት ዝከውን ኣይኮነን it takes a long process 3 months 4 months ወስደሎም ሰባት ኣለዉ ካብ approval it is searching the house once you find the house that you like get in the house it's a long process buying a house requires ትዕግስት ዘድልዮ process እዩ ማለት ትዕግስት ዘድልዮ የካዩ patience ዘድልዮ process እዩ ገዛ ምግዛ yeah so it's the right time to ገዛ ምግዛ yeah ሰዓት እዚ ገዛ ምግዛ ከማ ሓዲድና ፀንሕና እንዲና እዋ so ኩሉ ግዜ ገዛ ምግዛ ኩሉ ግዜ እንታይ ድባሃል ማለት እዩ yeah it's always a good buy a house it's good time every time it's good time right yeah so ጽቡቅ ሰው ማህወይ እንታይ በባንክ ስቴትመንት ይሕተት እዩ ክሳብ ትገዛ ገዚኻ ዘይወዳኸስ ባንክ ስቴትመንት ይሓቱ ካምቶም ባንኪ that's true ክልተ example ክነግረኩም like it's better to explain with come history ገልካ ክነግረ ማለት እዩ ሓደ ክላይንት ነራትኒ ገዛ እንዳገዛና ፍላልፊያ ስለተፈልጦ ከነገረካ 56 ኤልሙድ ነራት እንዳገዛት ነራ ኩሉ ተስማሚና ወዲና አፕሩቭ ተገራ ካብ ባንክ settlement day በጽሐ ማለት እዩ settlement day ምስ በጻህና like
مالتي تريفنا نتاقوال تا boyfriend 3000 deposit ገይርላ ኣብቲ ባንክ ኣካውንት ማለት ንዳውን ፔመንት ክሎዚንግ ኮስት ኢሉ 3000 ካሽ ዲፖዚት ገይሩ ኣብቲ ባንክ ኣካውንት እቲ ባንክ ሪኦም እቲ ባንክ ስቴትመንት ማለት እዩ ሪኦም ክሳብ ትገዝእ እንታይ ከም ዝኣቱ ኣብቲ ኣካውንት ከይሪኦም እዮም እና እቲ ባንክ ኣቲትዋ ካብ የመፅኡ 3000 ኢልዎ I got a gift ኢላ እዚ ቼክ ዲዩ ካሽ ኢላቶም እቲ ካሽ ካብ የመፅኡ ፕሩፍ ክግበር ኣይትከኣልን it's original. They couldn't source the origin of the 3000. Kiltamalti before closing, cancel Geromot transaction. Asafam Hegslazalo, in America Hegalo, money laundering, every money that comes to house buying need to be sourced. Kabe comes in as a capsrahadu must you have gifted you Rekikayo, Savio Kadu, Zahaba Kasabas Kayams, it was a Balti Yakislazalo. Had a contract Atina of Gaza. It's a bank account now. We have to keep it the same. Nothing weird, nothing strange. Don't apply for new credit. Don't bring new money to your bank account. You have to be very disciplined until you get the keys, until you get the approval from the bank. So, as you had a stream, I'll let you. Kali client dema, pregnant nera, kulu nagar approve kenu, ndagazana nerna. Kajibaka dekimenila tasraga difatu mal. Approve ndher gero malesi, limta isarrihela, tasraga difatu. Tom bank falito. Kunde bank kunde ndato kamzalo ta bank account follow ndagabar wayo dawilom paycheck አረከብ ከነዚህ ሳምንት ይሎማ ሳድማ በቃ ገዲፋ ይተሰራ ማተርኒቲ ሊቭ ላቶ ካንስል ገሮማ ማለት ምሳ እንደርታ ማኪራ ቫኬሽኑ ሰዲ ገለብላ ነራ ግን አማካረት እንናይ ገዛና ተስማሚና አፕሩቭ ተገራ ኩሉ ሴትል ገርና በቃ ተስራ ድማ ኩሉ ዲላ ተስራ ገዲፋታ ማለት በቃ ጅማ ንምታይ ሰረት ገዛ እንደረኪበ ሰባይ እንዳሰራ ሄዩ አንድ ድማ ረፍት ገበሪና ረፍት ገራ ግን እቲ ባንክ ድማ አፕሩቭ ዝገበሮም ናክልታ ኢንካም ኢሉ አፕሩቭ ገርቦም ነሩ ሄጂ በቃ you know ስለዚህ you have to be very disciplined don't change nothing once you are approved once you are in the process of buying a house don't change nothing don't apply for new credit ሄጂ አፕ ሾክ እንደር ከሄድ ከሆን ዲፖት ከሄድ credit card we can approve you gullible have to cashier you have to say no if you're buying a house don't apply for new credit don't do nothing new keep everything the same until you get the house because they're watching the bank statement kullu sha ስለዝረው ማለት እና how does the government ነገር ደማንታዩ had a pharmacist near you know I'm bringing my clients I hope they don't mind I'm talking about them she's a pharmacist supervisor ገዛንዳ ገዛት near the supervisor በጣም ይከብድዋ stress ኮይና I don't want to be supervisor latom ማለት ነው ትራይትድ so she become regular pharmacist the bank ፈሊጦም ከምዝ ኮን the credit ስለዘረው income ሎት ስለዘለው ደውሎም ሀዲቶማ why the change in income ይሎማ ሳልማ you know I changed my position latom ካብ HR ደብዳቤ ያምጽ ይሎማ ንምንታይ ከምዝለወጥ ኪት position ንምንታይ ቸን ስለዘለው ስለዚህ ከመሎም ከምዝሪውና እቲ ፕራይቬሲ ዝባል ነገር የለን they know everything we do ንገዛ ነገር ክሬዲት ካርድ እንደተጠቀምና they know እቲ ስራህ እንደለውጥና ካል ገንዘብ እንደረኪብና they watch everything we do ኤሌክትሮኒክ ነገር ዝኮነ ነገር ጠቅላላ እቲ ባንክ ይረው ይዘሉ ስለዚህ በባንክ ከባንክ ሞርጌጅ ወስና ንገዝ እንደርኩይና it takes a lot of discipline so my advice is before you change anything talk to your realtor that's why we are here to tell you what not to do what to do so ask before you change anything on your finance, on your work, until you get a house. Yeah, that's good. Yeah, مهنياتو سنتايدي. جلسة إن شاء الله they get excited. جزامس جزا خا. حدش جزا سلزخانة أروحت كي جزا تسهنا. أزي كجحفة ما حدش كجزي حجي على تكنزل سلزاتو تباهيلو. بس حسب كساي قبري. حدش نبرتي جزا. حدش جزا I mean مكنا جزا ويكالا كريديت يخفتهم. تسادل من جنا مفتوحهم كي تقبل خلو تساقامات يمن سمالتي ስለዚህ is good point ዝኾነ ካሽ ገንዘብ ዛቱ ኣብ ባንክና ኮሎ ካበ ከምዝ መጽ ስለና حتى ከምዘ ሲምሓውና ክብለና ጸንሐ ዝኾነ ካሽ ገንዘብ ኣብ ባንክ ሰዓቱ ነር ኮይኑ ካበ ከምዝ መጽ ይሓትናዮም ስለዚህ ኣብ ከምኡ ኣዌር ክንገብራለና እትነውጾኻ ክንደይ ክነውጽ ክንደይ ከነውት ከምዘለና ክሳብታ ገዛ መፍትሕ ዘይሓዝና ብዙሕ ምቅያራት ይደሎ ናይ ፔሽንስ ጋዘት ፍክሳይ ናይ ወሓቂ ዋላ ኣብ ናይ ገዛ ምግዛሲ እዚ ኣምጽእ ትበሃል ወረቀት ፈርም ትበሃል ካለ ምርሾም
every 2 months bank statement يحطوا خام كساب دي وداخا سلازي أبكم وخنتنكا علنا تي جزا مجزاجن أبزخونه تي good times بحالناتو جن جزا مجزاء يا كل جزء is good investment مالتي كاب تخارينا جنزبنا نقحفه تي تخارينا يدلنا نمورجج كخوننا يخيلي مالتي exactly it's a good point لازي يا تي interest كوسخ خيلي هاي خيلي تواجه كخبر خيلي جن أو زلو ناي financing كستاي كمان refinance كجبر زكالي مسكزي أبز كودل لو مالتي لازي it's good point دهار انتاي دي كمزي درانا يسي income ناتونا لو نبعله هجي كم سرها سيما بزح جزا سريع كاسي كون ناونا تقومت اللسب أكاري زنوبرلو كستاي كالو مالتي أقاطع متاتالو مالتي بتي كراينا كاريو بتخانا تقومتو نعم income خنا لهم أكن تخاريتها they are saving money so صبغي يسيم حاوي كل جزء تزبلنا يو يا اتي approval ناي بانك خا approve بزبلك real estate حسكا real estate كيركا خا جزا خدلي تجمر مالتي real estate كي حسكا اتي approval بانك خي حسكا real estate كتعزاي تخليها real estate حسكا كي حسكا خا جزا خدلي تخليها بساعة زمالتي لذي قدامنا كنقبر زلنا 5 محاولنا زولو قدامنا يا اتي بانك approval كنركب لنا pre approval مسرخبنا خا real estate دلينا خا اتي عقن جنزب هيبومنا زلو مستي real estate نا تزراريبنا اتي خنجزء دلي عينة جزا اتي بوتا مسحبرنا يوم كاسوم كانتاي قبرنا اتي زلوهم information اتي ندلي دلنا عينة جزا أبزو وصلوا سيل كاسوم كانتاي قبرنا أما كمزيان أكمز بوتا اتي زدل خايا عينة جزا وتيلو يلوم ساجست قبرنا مو ويبعلنا زراني اندهران لخا نسدا جزا زيافتي يالهم كريا دليلنا دويلنا نرخبهم مو سونكا نعوم نتم شيء تزلوا حاتيتهم اتي ناتهم كستاي كود وسيدهم نتجزا تركب قبرنا يخلو مالتي بدحريو نحنا مس نحرفتنا يتجزا نحردسي لنا دما أو نقاشيت كنجبر تواجا ديل كنجبر أوفر كنهب نخل مالتي أوفر مسحبنا دما سونكا يا مو زا ناتي كليان كمزن على كمز سلز دليلهم نتجزا بروسس يجمبرنا مالتي سلازي اتي جزا مغزاء مالت يا كمزي سيم حاونا قديمو زغلصو اتناي جراند زبحال از فيرست باير مجمريا جزا خنجز خلنا زوهابنا حجز نوعو تتقيمنا جزا خنجز نخيلينا مالتي اتي مخبار نحرينايو we don't know ولا كاون العدد دي خبر كاون تحت دي خحسر مس غزي اين فلطنينا جن اتي جزا جن كل غزي جزا مالت اتي زي قير انفستمنتي مالتي مكينا نهر غزينا واغا شاحت غزينا God forbid زخنا أقاتيمنا حرقة نهر أقاتيمنا you know it's paper that's true جزاجن yeah it's investment مالتي correct لذي كلمي مكنا مجزانا كمان أنا انتايب جزان نهر جزينا تي جزا جزينا خا بزح نجار كاوهن ركب كنا بس لنا خيل مالتي لذي تي جزية anytime is good time today is not tomorrow right That's true. Not tomorrow, not next year. After كنجزء ندلي جزارينا ولاون research جرنا بعدنا توم كستاي كالي سترف نهر ولا الله sometimes roommate زنورو لو مش منسيات كوينام single كوينام جن some تقاريا من لا تقمتو خلو at the same time جزا some ست roommate من لا تقمتو they can make investment كاريام نوعو كستاي كوبو خلو مش بتعمي sometimes أنا نبينا عندي جزء ملو أنتي كخون النزب السبارلو yes so نقوله تبغى تجزء مزارمة it doesn't matter the price how is it the interest مسكزيجن refinance كنقولون خيل نهر كافتي واقات interest rate نهر قديلو refinance غيرنا خا تجزأنا خا خم بحدش بلو interest rate دلوها manage كنقولون خيل سلازي صبغي اتي كم زسيم زلو عبي جزينا هو جزا اب نجزالو امخا اب سيتلمنت اب ناي معصاو جزيه اب زبصحنا له ابروف اوفر تقبلومنا كل ساين تقبلومنا مفتحنا خنحز اندا تصبنا خلنا ابزي اخن قبرا زلنا زخونه ነገር كنجزء يبلنا حساب مفتح زي حازنا مالتي
ስለዚህ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ፕሮሰስ ትገበርናዮ እታ ሓንቲ ዝገዛእናያ ንብረት ክትቅይረልና ስለ ትኽእል መፍትሕና ምስ ሓዝና ግን ተደሊና ሓድሽ ክሬዲት ነውፅእ ተደሊና ሓድሽ ሎን ንኽፈት ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ኦልሬዲ ትገዛ ስለ ዝሓዝናዮ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ኣብ ኢንድ ኦፍ ደይ መፍትሒ ከይሓዝና ዝኾነ ነገር ክንገብር የብልና እንቶም ኣብኡ ኣብ ፕሮሰስ ዘለኹም እቶም ብሓድሽ ብሕጂ ክትገዝኡ ትደሊ ድማ ስዩም ሓውና ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ፊላደልፊያን ከባቢያን ዘለኹም ክትውከስዎ ትደሊ እንድሕር ኣለኹም ናምበሩ ክህበናዩ ዋላ ኣብ ትረኽብሉ ኣብ ትደልይዎ ግዜ ኸ እቲ ትደልይዎ ኢንፎርሜሽን ክህበኩም ድልው እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ እዩ ስዩም ሓውና ምናልባት ብዙሕ ክሕዘካ ኣይደልን This was a pleasure. بعابي again, yeah. Hopefully, yeah. Time gearna كمزي أو ساعات ولا تي information كنا محلال في كساكن جبرينا مالتي. هجي أنتايو كم زبل كايو everything needs explanation. هجي تا grant زبلنا يو بزوك زوستديو explain مقبار. It's a pre-approval income to debt ratio. إذا كله نجار explanation سي قفي جزير ليو أيو. كالك زي من داتا ملسنا. زراليو information كان هو من كلينا مالتي وقل نايلومي introduction was good thank you very much صبت يا من البات أتقال لابيلكا كستاك نجبر دحين أتقال لابيلكا كلها ما بحنساب كستاك جبرلنا أفتنا جزاز ولا أمر جزاء مجزاء تزلنا كجبروه زلهم حجين ولا حدا بقى لو ما عاد سمعوا لو ما عاد جزاء دليل له that's the ጽቡቕ ነገሩ ማለት እዩ ስለዚ ያ እቲ ዝሃበና መብረሲዮም ሓውና ገዛ ምግዛእ ክሬዲት ናትና ክሬዲት ስኮር ከመይ እዩ sometimes ክሬዲት ስኮር እንታይ እስኪ ክሬዲት ስኮር ንሓንሳብሲ እንታይ እዩ ኣነ ክሬዲት ካርድ ኣይድልየንን እዩ ብካሽ ዝኸፍል ኣሎ ሰብ ገሊኡ ካርዱ ከይተጠቐመ ካሽ ኣውፅኡ just he don't want to use his card sometimes እውን credit card سين من تاي تقمنا أفتناي so credit card من تاي وزدك من دهريلكا it's a credit history build in مقبار مالت وزدك مننا creditنا it's a bank هجي كم زبالكوها personal relationship does not work it's a bank نانا زفلتنا انتاي عينت تلقيه كما يلو كفيلو مالو زبال history يوم زريقو مالتي هجي صحا مسيحا جنزبالك أهنين دهريلكاني oh yeah I know Gabriel Hot, he's a nice guy, very dependable, good person. إلا كلك أهكاكلي. التبانك جن كم يرون عنه مالتي. تقصي يوم زريو. هجي تبانك كلك كان ده داليو زريو أنتايوم. إذا سبعي كابزي هجي تبدرون يرودو. تبدر راس بس عطوا كفيل وارد زبها هيستري يوم زريو. هجي كريدت كان ده تتكلم كارلو بس عطان ده كفيل كا. That's called you have good history. Credit card ده تتكلم كا ده كفلهم ده كوين كا maximum ده تتكلم كارلو دما. You have bad history مالتي. So the bank or the financial institute, they know us how we have used our finances. زي كل زفلت وزكلو دما نا credit history ندهر علينا مالتي. نا مكينة تلقين هندهر كفيلنا يو. نا credit card وسنا ندهر كفيلنا يو بساعات هندهر تكفيلا. ات credit reportنا نت credit bureau report يجبريو مالتي. So they call it FICO score بحال credit karma بحال أبالو داونلود غيركم أب تسلكهم تريوت كلهم ويلز فارغو تي دي بانك ندر حالي كات بانك يركايو كندي كم زكونة credit score كمالتي هجي for example Mastercard 5000 limit ندر ريبكا كل 5000 تتقيم كالو you have bad credit مالتي ما تم تبانك زيرو انتايو زي سبعي maximum credit تتقيم إلو زيرو مالتي again كلتاشين همشتميت ندر تتقيم كاد بيلو كلتاشين همشتميت ندر تتقيم كاد half of the credit limit ندر تتقيم كاد ما good credit هلا كمالتي because you're not maximizing your credit card التكفل يا دما بس أعطون ندر كفيل كايو مالتي you pay it on time no late payments no late fees no delinquencies بس أعطون ندر تكفيلا كل ندر تكفيلو you have سبو credit هلا كمالتي credit card أدلايو إت history نا build المقبار ناكلت عامة history أدليو mortgage نقبل هذا credit house يها كلت عامة أدمي زلوا كلت credit card ندهر ليكا you use them for 3 years that means you have good credit so if you don't have a 2 year history it's very hard to get approved so
you need credit card. So credit card they will ገዛ خله Cash in the yes, they can buy cash. I have one client who saved and she bought cash. I really admire her for doing that. Some people can do that, but most of us, we cannot afford to buy house with cash. So we have to depend on the approval of the banks. Yeah, credit card the cash كخفل ذيكل كبنك لون ده حتتكن. Bank loans, you have to be very disciplined. You have to be very good credit history. It's a كله كحيو بساعات كفلالو ومالتي. Yeah. So boy, yeah, credit card ولا كم زي they will not, sometimes they give you secure credit card, right? They give you secured credit card, prepaid. They call it prepaid بالوا مالتي. إذا جنزب قدمي كفل كايو مالها جنت كارد كم credit card تتكاملوا نمتى يهجزك كاسو build in مقبارة history. Okay. So you give them 2,000 for American bank. They give you $2,000 credit card. Prepaid you, get the history card build in which is a good point. There's different ways. Credit card is not the only way you build credit. There are, you can buy a car. If you make an you have a 2-year credit. Okay, that's good. So it's a good point. So boy, كمزي مالت sometimes انتي information كابي مهلا ولا خنقبرون لا خلنا جن information نشير مقبار قرب كستاي لنا تجمعات لنا ب information مركب مالتي. So كمزي ترديو تناتنا society تناتنا حبرة السبكة تي زدلي نجار كم كا hopefully تصفي جبر بفلا منا جزاز ولا خا sometimes information أين روح بنينا ቋንቋ ደይ ምኻላሎ እቲ ንደልዮ ክነሓትት ብክሳይ ከም ድላይ ካ ደይ ምሕታታሎ ሶ እዚ ኩሉ ዝጥርነፍ ማለት እዩ ነዚ ደሃብካና ዓድል ኣብ ሓፂር ግዜ እሞኻ ዝኾነ ክሳይ ከይገበርካ ታይምካ ወፊኻ ብምምፃእኻ ነያ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነካ ፈቱ ምናልባት ያ ቅድሚ መፃውና ንሎሚ ዝኾነ ክትብሎ ወይ ክትመሓላልፈ ትደሊ መልእኽቲ እንዳህላልሲ እዮም ሓወት First of all, thank you. I'm just gonna cause the program midlaw can to sub benefit gabriel hasibka magwarka subuk ነገር እዩ hopefully ካብዚ ተማሃረሰብ ዝወሰድዎ ኢንፎርሜሽን አለው ይለግምት ማለት እዩ ግን ጥያቄ እንደህራልዩዎም ዘይተረዳውም ነገር እንደህራልዩ ድማ ኮንታክት ገብሩኒ ኮሊዮም እቲ ቁጥራይነት ኢሜይል እንደህር ፖስት ጌርካዮ they can contact me for any question እንደህራልዩዎም ማለት እዩ I can explain them further. Other thing is, it's a good thing to buy a house. Don't be afraid. Don't be scared. Ask questions. If you have any relative next to you, ask them a question. They will be happy to explain to you. Find information. Information is power. That's one thing I would like to, Google everything. Google have all the answer. If you have any questions, Google it. Credit score and tayutable. I've Google Kerkum to Grant Abu Zrekab at the city website Kerka to Rakwotka Mallet. Information is available with them. Kerka Mrain search Mugwariumber, information is available for everybody. As you felt orderly wallet. Yeah, so thank you, Sim Hawi. Malet as in I memoria that's first experience, not a waran valley is first time to go live comes gerna live Miss Xtai Knabel. Katsaligan Natka schedule Rina, hopefully, yeah, Bulu Xtai Tinatka information Yedili fly up Saturday Zimality. ገዛ ገዚና ክንገዝ እንደሊ ወይ ወንደን ፎቶ አዝ ኢንቨስትመንት ብዙሕ ስለ ዘለና ነዚ ከምዛ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ብዙሕ ግዜ የድለና በሓደ ሰዓት ከምዚ ኮፊልካ ዝውዳውን አይኮነን ሶ ኣብ ካለ ግዜ ግን I'm hoping time ሂብካ ክነፀና ኢኻ It would be my pleasure. I'll be happy this when you must. Yeah, so ጉቦ ተዳሊና እቲ ኢንፎርሜሽን ያ ሎሚ ትንክፊና ቢልና አነ ማትዳለሁን ሳም ግን ጽቡቅ ከዳ መስለኒ next time we'll do better. We promise. ያ ከጻለ ግን ያ make sure ያ አይንገት ፈቃኒና ታይም ክትበና ሐሲም ሓወ ያ ከጻለ ማለት አነ as يحاتون يوم construction ስለ ዝኾነና ተይስራ አፍቲ ናይ ገዛ ምግዛእ ገዛ ምንባል ብዙሕ ሕቶታት ዝሓቱኒ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ናተይ ምስራሕ ዳ እምበረይ ምሻጥ ምግዛእ ክሳብ ዘይኮነ እቲ ኢንፎርሜሽን ክሊር ኢንፎርሜሽን ክህቦም ኣይከልኒ ማለት እዩ ከምዚ እንዳሃለኻ ሪል ስቴት ብዓብዪ ያው ትሰርሕ ስለ ዘለኻ ምስቲ ምትእስሳር ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ትሰርሖ ግን
يا الله إلى سلازة حسب كم زيرنا مدب كنقبرينا أتليس وي حنت معلتي يا سون كتبناها ويا ورحد يخا كتبنا كم زيرنا سبيشالي بفلاي أب عرفتي زلو كوفيلو سمع له جزيان نهار ترخيبو صبا قطع مخون لنا انت ጥያቄ አለው እንታይ كنت يقلكم الكاتهاتهم نتوم اودينس ተመዛት ጥያቄ ስንታዩ ህዝብ እንታይ ዝደሊ እንታይ ምፍላጥ ዝደሊ እቲ ጥያቄው ማበዩ ዘሎ እቲ ኮሽን እቲ ችግር አበዩ ዝመጽ ዘሎ ዝበሃል ኢንፎርሜሽን ጋዘር ጌርካ ካው we can answer live questions or we can answer questions from the audience ከም ነርጌናዮ ከም አንገብሪና thank you so much ስለ ሀብካና እድል አዚ መስግነካ ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ብስፋሕ ዝበለ ድማ ከምዚ ጌርና ክንራኸብ ወይካ ነቲ ኦዲየን እውን join ጌርና ክስታክን ገብረሉ ንኽእል መንገዲ ተንፈጥሪና ስለዚህ ሀብካና እድል ግን አዚ መስግነካ thank you so much thank you very much bye ያ ምሳና ጽናሕኩም ወይውን ደንጊኹም ትሪእዎ كلهم يحوات زينا يلوم يصنحنا مسحونا ريليتر أو ريل استيت زسرح سيم حونا ينيرو أب قصالي هوفلي كمزي غزي خفيتنا جما كوفيلنا بزعبا مخنياتو غزا أب ساعات زي ستي حدا وانان قداماين كستاين زلي بزعبا ناي غزا مغزانا زلنا حابريتا انفورميشن كنرخبو نخيل ويكا مفلاي فلادلفيا كبابيان تنورو اندهر عليهم كونكم نايسيوم حاونا كترخبوا تخليهم السخاء بتي تفلتوا عنقا تدليو حتى وقت حتون information كترخبون تخليهم سلازي hopefully كم زلنا قبرنا أبزي channel زي كمو بلوصات حوات علو بزح information زلو وعلى نوعهم كافتا زلاتهم جزيان دامسانا أبزي كستاينا حنبلهم كنفتنينا كمو يا دونجيهم تريوه شيرن هرجيركم قال سبون كرياس لازم حقس دلكم حتى ريتو خمان أبكالك زيون كل عدو مينا نايلومي أقاتامي أب حتصار جزي مسحاتكو حرايلو بكا كدالو يلو خمان كستايا قبرك أب حتصار جزي متيو حرايلو سلازم هبنا information دم أبشنقوم كم مسكنا فتو أبكتالكن حتى زلكم ويريتو خوان دلو حتى دلو تبرون نهرالي يصحف ليمو بعبيقا نسيم حاونا دقيمنا خن مرسينا كومو مس بانكي أب بانكي متأثر زلوهم سباتون دلينا ولا احنا نسوينا سلازي نلومي أبزخ أخلناي أبكت سالي كساب راخب جن سلام وسناي ببزر لخمو سلام معالتي